alin atas daripada menakaman namin na nami na hinahulungan. Alam ng sipul lama, alam ng sipul lao dito matungan ni Garjata na jalan yang pukauta acara adata kabartuha batata alam naman dimulit kung tabuhay mak karite ede tangiang lang tortor. Alam ni mamang pati nami banda ma atenta nomor 10 pati pwede puji hamu Jehovah itu. Puji hamu martang yang maita kudan dati hamir musay tujulam nabadiyai ala Jehovah di bata partinggan basa lau maka melatehon salu dengan di basam tutudo ala Tuhan partinggan basa doho jala para sirrohan alani dia palobason neng pupuji hami maho marhite acara habat hon nami jinang di jalo ana dan burni huriam pasu-pasu padongas saripioni alani ma ala Jehovah di bata ujuhan mga gormo na badiay ang giye mamarhiti tortor nang sude akan naniotang yaman nami inanami suhut bulun asa buhay dengan mardalan dala leho mahati uron niari tarlumobi leho no mga pasu-pasu tulon na masederion ng tuanan dot buru ni huriam ng majalo pasu-pasu padongas sa rebyoni ang giye marirungan niho dala di pasu-pasu ho malete male Tuhan di bagasan Jesus Kristus martang yang hamid tuho. Amin. Pinasa mato mang ulota. Dari yung ima masuk jalo jalo mas masuk ma anak do urun neruyata. Amang permusik nami. Di nang maras pero maita salu. Di bagas kuryai ima di bagas di nang majalo masuk ma anak do urun han hame pe hurian itu kata mangide do hami itu rupan dari bata asang giat tutu nasida di wahen matong gawe ribe nama siya holongan do nama situru-turuan alani amang pamusing nami gabi alau hundamang ma tua mata nomor tua dari bata gabi malihat ma di hamu musik nami dinong di masa tamu alu nami itu mata nomor tua di mata kami begitu tu nang kita nabungun pos dorohan kami nang di hamuna kedua mempelai asal gik matu julon narion mamarupak ma amat Tuhan Yesus diliau rumahmu holong nama syahulungan pepeng hamu sahur madua alani emang parang musik nami alu damang ma tu amata anak na Yesus Kristus Tuhan tay mali ade ma yang doang pe yang menjala masuk mamu anak do buruni huriai hame udah tutu mangalak karo marang tudia talumbol mamu de boto hami senuriai di perjalanan doang muna alani mangido mahami itu tua mata nomor tua di mata Tuhan Yesus Kristus marhide to di berberia nai dile matu hamuna to di berberia na olo mangarangion jala olo na mangulaon akan adingkan mardomu turu-turu ni Tuhan di mata alani yang permusik nami alu-alu andang ma tu to di berberia anggia totong marhide to dinai di pada masarifan ni anak do buriana mau kan asida totong ba di pasu-pasu alu-alu darang ba mau lihat ma di hamuna alani amang panggol berusi yang mulai memahami alani maruli dan ko amang ma kodang mulai-mulai
mong magandang sobay asa ko sobahami amat taraja lihat ng lulu. Benda mong ma. Mereka mengadil memahami di jolo ni alaman ni bulan yang Sultanul. Alani benda mama gondang lihat yang gilir gawi berurasan di sini akan mau melihat. Benda mama. Babi. Dia mau panggilan hurianan terumau ke pagdina. Sagap to hamo dihami, dia mu dihami, hamo panggilan hurianan. Alanunga, roh hamo nakanis nga mga yetamu, ya matutup panggabian ya mapakurasa di sa kaluhuna. Dia mau panggilan hurianan, walaupun pe, walau tangang masoba. Dia hamo panggilan hurianan, roh mahami pona, banog-banog kamu panggilan hurianan. Satu ni maulana. Dari jadi permusik nami. Babi. Alat sagap tu dihami panggilan huriau, panggilan hurianami. Baida mengajo kodak sobat wangat tariwata, lau sobat maido panggilan huriau baida wangat. itu marpangilon itu mata nomor 2 di bata. Isilalu munai saya masuk mata nomor 2 di bata. Saya dipilih hormat kamu tabakan ilu tangan muna marupak ma masuk sunai dia mau berada di sultan. Ada nih orang nami masuk ngatan itu situ tuai. Bahkan dona pun harto dona pun harobet. Orang semahami di bangunan huri muda nama jalo. Lam tuhan dana mari yang sikap di nama kalian. Ma tutu. Ala ni para musik kami berdamang ma berdang asal tengah hudu munal tiu pinai batu perwatan berdamang musik kami ada di cokok kumunur kami di tuguni alaman muna raja nami di baga setikio raja nami nama si tuturat dohita si nuat bulu si bain nalas si utuat pertubuh asa si bain nahoras raja nami raja bolo di baga setikio molodung dos doroha dohok kahimta raja nami
di Bagasan Tikion ima ulata si Topol Guarna Raja Bolon asa totong alanung mamuhay Raja inakaning domar hite-hite dang dohop pangulani huria nama buat to ni godang di Bagasan Tikion Raja nami di Bagasan Tikion Roma hami lama ngalap paromay nami sia jolomuna tu hami pihak para anak di Bagasan Tikion asalane marajai mangidohot disaluhut na sa pangidon nami Raja nami morotuk songonop peso bani humami songot debatiar na we tarpa sahat kami di Bagasan Tikion Raja nami nam nama kulit kami alay morotuk nama kulit pihami Raja nami Raja Bolo marhite tang yang muna gadama di hami na hilulit tuzulan naryon Raja nami hupasahat kami ma ima debatiar di Bagasan Tikion azatiar ma panggawe tiar pahorasan dinalaho mamuka ulota di Bagasan Tikion hupasahat kami ma tuhamuna hula-hula nami Maulate ma di hamu raja ni amang guru nami. Hidup na tua-tua tak ni hora tepat hingga ada tepat ni hora. Anak ni raja lo hamu dalam hopung nama roha. Rumah di pasahat kamu ima sokor di latihan. Nalaho tadalau mangalap guru nami kamu abang guru nami. Jalani Pak kalau lutina ulota tujuh mereka mangalaka nolodong dos rohat Raja Bolo rohani mabor hatamu totong di Bagasan Tikion Raja nami ina rohanami totong doala di puguni alamammu Raja nami bohar Raja Bolon alangai pasahat tamu tuhami acarau tuhami nama Raja nami gabe monggo gabe maulate Raja nami mangulung major rajai asa hugot tami zotua ni ulau nami di Bagasan Tikion gabe maulate ma mangulung maka dakilang na berzu si hobbing daw gabe di Bagasan Tikion rapat dohok boru bere-bere nami di Bagasan Tikion asasa tahi hita kana baru asa rapi talau membuat tuan ikut kata jadi atas rotian masa di sana guru ya bapak tua Raja Bolon kami paparan nih pengami togasi hopping yang membuat tuan nami di Bagasan Tikion mangido sangat kami masa tadi mahami Raja Bolon di Bagasan Tikion lah mamica malaman muna di poguni alaman muna terlemoni di poguni alaman ni hula-hula nami Raja Ibajaitan Raja nami losamu majotiki di Bagasan Tikion kami membuat tuni kontang kami di tonga-tonga ni luat tahun di tonga-tonga do di poguni alaman ni hula-hula nami sadong sidok doti jalamak dongan malate mahu pasahat kami pasat tabian nami dia mau apa kami babi di Bagasan Tikion nunga disok kami marna tapak para nepong kami tugas hopping rapat dohok boru bere-bere nami di Bagasan Tikion asabay ma amang laho mau mulai ulon nami di Bagasan Tikion bay ma godang mulai-mulai las udota Raja inata sori pada ngaliat lo dulu babi mulai tema pergoti namanya dulu kamu panggilan nami
Nuape raja nami, raja pargoci nami. Di bagasa tingkon na seneng pangaliat mahami, asal lihat panggawian, lihat perhorasan, ditumpak amat tadi bata, di bagasan ulan nami, di bagasa tingkon, mana manggotang lihat-lihat di. Pasahatos silas ni Roha iba tu anak do tukar romain nabi di bagasan tikion posuramu pasahaton nabi dan nok pertikian dan nok tuhamuna di bagasan tikion neng pasahaton nabi masilas ni Roha nami ina salat tu zulu tu anak do tukar romain nabi di bagasan tikion bayo dari ribu nai bapak. Jadi
balas ni rohanami parzolo hami siap hula-hula muna kupasah tami matikyo na cara tu hamona Mai pa dibertikino dilas ni rohanami mardida simatu nami na pasok kalau kami pasato silas ni rohanami tuna sida do layanan besok jadi dia bermusik nami kami masuk di guru pasato silas ni rohanami baik kamu mah musik mau partusi kamu sudah kira-kira
Dua bago dokter masalahku dulu mati sarubian bos nabi bulan macam tugas dari yang mau bernama kalian jadi Sony donang dia muna amang benar terus Sony telas nirohat sebagai stiker aja nabi pada bulan las maroham las manang rohatta di bulan sebagai stiker Sony mah atas sekali mau lihat tema di hamonar raja ni dongat tubuh nami nahu dapat tami dari sono nate yang arong na boleh terbaik han manang magbalos pangalim munay duli pulot ni pinay siya tuwat ka majalo hamuy ata kung lipas na ita at namar haan tutu oh ni ba raja ni hahadoli manabay hatani hami aparaku dari bagasatikyon mau lihat tema raja ni hahadoli pos rohanami manguduti di ulau tahun idolas ni rohanami mangusat itu hamudu hami hamuna hahadoli nami natula manai pos rohanami tuturi hamuma ka ulau tahun nong mulai sen nama muka sahat tu nama muzung tarsingot tu nang pinasaha mona tuhami raja ni donga tubuh raja ni amang baru nungatung masailas rohanami majaloi Adia matutu dupang songon hata ni nama tua di bagasat tikion takut dotong nomor hal dodolok nomor robian horas maham yang didolim dohok hula-hula muna majalo ipas mahamu salhutna nama ngalir soalnya masalah ni hata nami buka mana bay paboron nabi di bagasat tikion bain kontak sabi-sabi bay izolu kahula
Soni masa kami na pura ang alaka. Tusima hamotong di batong di batang gok akadalan niya kapar Saudia. Soni masa ya batu dia hadu. Oke. Siapa na ulo nami raja-raja Rabbana. Kupasatan seperti kenetuan na. Bermusik kami. Gabi. Tikyon laro nama ulo nami. Bekau maju na.
ula-ula iman na pasaton oras sibiritorti gusto ko nibe oras sibiritorti na buhay tarpasat kami kuwanguna yan ako namin idok na dua-dua asal dididik macam paulog palpaluna gusto ko nibe oras pir na buhay tarpasat kami kami ula-ula muna tuat tanima tamanan boy itu Kau di mana kata di boros pir kamu ini dapat kami tuamu ya pernah betul lah ya berajaran Kinasama ko na tayo hula-hula namin. Bahala na namin, lutukarwa mo na sirekar po kapunan. Pantuhan ni Raja Nyamang Beruta. Kita lega-lega tutur hula-hula ni Raja Nyamang Beruta. Najong-jong di Bogunya Lamanon. Masih sempurna kita akar raja ni lega-lega tutur. Di dorhakunya saja-saja mahita hula-hula pasaton harbu epir. Ada dos rohanta. Mulutung saja pehita dos rohanta. Kita namar lega-lega tutur sahata hita. Bihamuna raja yang nombor nami marga hutasoit maka tayo mahita manggoro. berajaran Dari nauli di bulan Darenggan di tahun Parhorasanon Ison lungarohami saluhuna hula-hula muna. Mulai siang hula-hula ni hula-hula muna. Tulang rorobot bona nyari bona tulang. Tulang dohot bona tulang. Suang sauni dohot hula-hula nama ramaraki. Lunga bangun kami di Pogu ni Lama Muna. Namar salam namar jual singonggong na sa isinaw. Soal Nabi Dareng muna naking adong diusung at kanat tulang muna. Suon harbu epir ni tangan dengan tulang muna. Hami hula-hula muna saluna manda potok kamuna. Raja yang mengguru nami. Hatari na dua beda dorong nami raja yang mengguru. Asa firma bokki bor-bor pasalongan. Firma tongkot di muna saluna raja yang mengguru nami. Luju-luju menang angka pasalongan. Asarata ina bulung ni bodik, sosok bulung ni baria. Si benon nami na sodik, si benon ni tangan do na sosadia. Walaupun sama nipe, harbu epir na pinasaat nami tuhamu na raja na mengguru nami. Si titik si gopama gulang-gulang pangrahuna. Tungating sosadia be, harbu epir na minoni saluna ka hula-hula muna. Saya Tuhan ka manamanggohi paso-paso. Budi mamanguru. Pinasaat tayo matura na mengguru na marga bajeta. Tidak. Nahon na Murtad. Jauh di kami. itu dah dulu gitu. Nanti kita dia mulai selalu tahu dulu kami raja bajai dan masa kafi jalan dari dia tamu anakkan raja kami kata berbutir lalu sama waktu ini sama kata berdua gapas dulu pulang pulang kesalahan harus kami pemuruna baca tugas dia mengelola nama kalian so ini suara kami raja kami di buhay hal mo do kundang nganya ke saborong kahat kami. Buhay ta ada di hula-hula. Mau lihat tema? Dihamu permusin kami. gabi Saya turun bola-bola dan saya turun bola topa. Baik kundang bola-bola baru kundang topa. Lasma Sony Masar Nami Raja Nabi. Gabi ma itu sudah lah orang. Itu dia mau mampu nami. Asal orang kami do kita boleh pada itu boleh. Kamu musik apa tuh sih?
masih patupun tergeleng seria soalnya masaran raja nami soalnya dia hamuna hula nami raja pajaitan nak soalnya hula di hula nami semas nak mesti permen nami ikut manotornya permen nami tamu senang anak kami Ilo kamu naik manotor na kamu bau nabi. Wah, tahu kami dia ulang-ulang nabi. itulah Wah, raja nabi dia ulang-ulang nabi teruslah. Ilo, raja dia baru nabi. Patut turun lagi na pahukuna. Wah, raja nabi. Turun tadi ke jalo mah. Gabi tolong buru jalo mah. Mau lihat mali kamu ulang-ulang nabi teruslah. Patut turun kamu. Kenapa kamu mau lihat itu? Tahu kita kalau wah, di kamu ada di dalam hutan ada di dalam hutan terata deh. Kamu akan berulang dong. Kerana berulang lagi. kasih apa mi Kami dah. Perbusi kami. Gabi apa? Kison. Laho atas tu sila pirohanan kami tuor lo kami. Bedalam menjadi nanti kesini. Gabi.
Soalnya malam dihamu doa tautan nami, hula-hula nami. Raja nami mau lihat orang dia mudu orang nami. Napa hatu sila purohan ni hera rokok kami. Kuti bahasa berarti kami raja ni hatu. Begitu